ufuna kwazi ukuthini ubumbani. Amen. 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 Kanti abanye ngolwesihlanu beyothena sentabeni. Abanye ngomgqibelo bezile entabeni. Njeba yena bebi elemamuyanchaza. Amen. 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 So igama ngeba unanto nani akangazimisela alisebenzele igama. Amen. Amen. So umuntu ngaye uzabe negama uyalithini uyalisebenzela. Amen. 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 So iBhayibheli kancane eGenesis bahlangana abantu bethethe ilanga eyi-1 bonke. Amen. But izani sonke senzeni izithisi izitena abasizenze sizibhake izitena ziqine. Amen. So senzeni inqaba ende enencoco ephi esezulwini. Ide iBhayibheli bathi abantu ngolo hlobo sizawube sizenzela igama. Amen. Amen. Nabo iBhayibheli yenayo nawethi pha inqaba ende yaseBhabhileni ekhwe ngabantu. Amen. Bayokhanga inqaba babesithi bona bazenzela igama. Amen. 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 iBhayibheli bakho yanyani inqaba yenyuka wathi uThixo waqomba hey nevalo ukuthi engalenti yondifika ezulwini njengoku make ndibenze baxabane enze lento yabo ingekho ezulwini. iBhayibheli babethekela ngeyi-1 babemxhalombe abevumelana abevana bonke bayenza. Amen. 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 Ngesizathu esiyi-1 bengafuna ukubuza uba who are you? Abengafuna ukubuzwa ngabantu uba ningobani. Ngoba. Abengafuna ukubuzwa lihlabathi uba ningobani. Angafuna ukubuzwa ngabanye abantu uba nivelaphi ningobani. Amen. 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 Befuna umhlaba wonke ubone uba abantu aba oluhlanga olu lenza nqaba ende. Amen. 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 Njengabantu abakuthe o-KFC kuthiwa ngoo-McDonald ngabantu abazenzela igama ngokwenza ishop zabo. Amen. 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 Nangoba bakhona abanye abantu abanemoto abazenze ngokunokwabo. Amen. Amen. Njengemoto kuthiwa i-Mercedes Benz ligama lomuntu eliya. Amen. ngeyi-Mercedes ifana ngeyi-Benz. Amen. 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 Bathi manizenzele imoto ngegama lami. Amen. Nathi sineemfani nee-ID nezatifiketi ngamagama weefani zethu. So ii-ID zethu, iziduko zethu, iifani zethu zibiza amagama wabantu. Amen. Amen. That means aba kuthiwa kolugalo azenzela amagama ngokuba babe nabantwana. Amen. 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 So umuntu ngamnye uyazenzela igama. Amen. 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 That is why abuza lamadimoni bakhe nina ningobani because umuntu ngamnye ufuneka abe negama. Amen. 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 So igama ithi iBhayibheli xa ngabe ufika ezulwini akuzithiwa okay imanga siyamazi umntana walo mama ungele ezulwini imama